बागमती प्रदेशया सांसद फुकार महर्जन या कुतलम किपुया ऐतिहासिक चिठु बही पुनर्निर्माण जुइगु नेवा युट्युब किपु नगरपालिका 10 वटा चिठु तले किपुया साक्य समुदाय या छगु बहिदु चिठु बही अर्थात पद्म कीर्तिगिरी महाविहार मल्लकालीन युगे किपुया त धार्मिक दृष्टिकोण निवे वथला तगुदु गथेकी देपखा किल्ला दुने पश्चिम लागे किपु डाँडाय दथुइलाको थ्या बाघ भैरव लागतक शिवरात कथ नाबिया तगु दुसा थुगु लागे हिन्दू धर्म या देव देग जक पलिस्था याना तगुदु अथेहे बाघ भैरव लागा निसे क्वे पूर्व पाखे देवरत कथ नाबिया तगु दुसा थुगु लागे अपो थयाथे बौद्ध धर्म या चिभा चैत्य बिहार त पलिस्था याना तगुदु आवया उगु शिवरथ व देवरथ लागे हिन्दू व बौद्ध धर्म या थी चिभा देग इत्यादि देकी गुज्या याना हगु दुसा देपखा किल्ला न तनाउने धुङ्को गुदु थोहे देवरथ लागा चिठु तले चुङ्गु साक्य समुदाय चिठु बही अर्थात पद्मकीर्ति गिरी महाविहार थौकने फुलाङ्गु कलात्मक शैली पुनर्निर्माण यागु ज्याजो न्याना चोङ्गुडु थुगु चिठु बही पुनर्निर्माण यागु निम्ति बागमती प्रदेशीय सांसद फुकार महर्जन नेचिला दिगुदु फुकार महर्जन चुनाव न्यहे बही पुनर्निर्माण या सक्ता ज्याय भाला थम कैगु पुनर्निर्माण या छोले गुली लागत तुई थगु कुतव पहल यागु जुई तका उगु चिठु बही दुनिया साक्य सना गुथि या दुज पिन्त प्रतिबद्धता पंका दिगु ख चुनाव लिपा निर्वाचित जुई धुंका फुकार महर्जन बागमती प्रदेशीय पर्यटन संस्कृति व सहकारी मन्त्री जुया दिल तर फुकार महर्जन मन्त्री जुया दिगु इले बही या छु ज्याजो न्यने यंकी मफुत चिठु बही दुनिया साक्की सना गुथिया गुथ्यावो दुज पिन्स आवया हाक्न उगु चिठु बही पुनर्निर्माण निम्ति पला न्यागु दुसा थुगु पलाखे बागमती प्रदेशीय सांसद फुकार महर्जन नाप किपु नगरपालिका 10 वडा ज्याकु थिवो वडा नाय नरेश महर्जन नेचिला दिगुडु किपु नगरिया हे छगु ऐतिहासिक धरोहर पुरातात्विक महत्व यालिसे छगु जो मदुगु किपु नगरिया हे मसिका बही कथ तसोना चुंगु थुगु चिठु बही येलया झिन्यागु बही मध्ये छगु बही ख थका पुलापी ज्येष्ठ नागरिक पिन्स ढ्यागुया नापा किपु येल लाग्या लागु थ्याख लिपा देशे राणाकाल तुमका देशे प्रजातन्त्र वे तुमका किपु या त ये दुने दुथ्याकुगु ख थका न ढ्यागुया थोकने किपु येले मखुसे ये दुने ला थुगु हुनी न येल नप स्वापु दुगु बही कथ चिठु बही दसोना चोंगुदु इतिहासे नेनुदु कथ भारतीय सम्राट अशोक नेपा वगु इले किपु न थिङ्कुगु वो किपुली छगु बही पलिस्ता याना थकुगु दुथैगु इतिहासे नेनेदु किपु लागे छगु या छगु जक थोहे चिठु बही छगुदु गन भारतीय सम्राट अशोक किपुली पलिस्ता याना थकुगु बही थोहे चिठु बही जक मखुला अनुमान याछि अले येले गथे पेंग थुरदु चिठु यन्ना चिठु मखुसे चिथुर जुइमा थका अन्वेषक पिन्स धागुदु चिथुर अर्थात चिगोगु थुर चिथुर खंगो अप्रभंश जुया चिठु जुवंगु ख थका अन्वेषक पिन्स ढ्यागुया उकी चिठु बही या त चिथुर बही थका ढ्यामा थका अन्वेषक पिन्स ढ्यागुया थोहे चिठु बही दुने विक्रम सम्बत 2043-44 साल पाखे थ्यम 7 फिट तहतिकम मैत्री बोधिसत्व बुद्ध खुया युङकुगु ख दियोयाके दुगु मुंगु तिसा ज्वारा थिगु हिरामा वो या मोहमा किकिपा नप सियाम दियोया त लु सिया तगु पाता फुना तम दियो खुया यंकल अनलिपा उगु चिठु बही पद्मकीर्ति गिरी महाविहार देव मधुगु बही कथ लात बही दुनिया देव देवया तिसा जकमकु बही या तले चोंगु साक्य समुदाय आगो छेया मुवंगु देव तक खुया यंकल तर अजु चाहे पुगु ख छुजुल धासा बही दुनिया देव खुया यंकल देव दुगु देव छेया लुख्या तालङ गोया तगु पुलाङ्गु ताचा धासा
मस्यौं उगु ताचा गथिख अथेहे उगु इले सरोकार वाला पिन्स दियो खुया यंकु गुली सुसु बहिया दुजो पिनुगु हे संलग्नता दुगु जुइमा थका दोपन ब्युगु ख उपी सरोकार वाला पिन्स बहिया दुजो पिनुगु संलग्नता मदुगु खसा दियो खुया यंकुगु इले ताचा सेने मागु ख तर ताचा मस्यौं टका शंका आशंका या लकस बोलंगु ख उगु चिथु बहिया साक्य सना गुठिया जपिनसन दम बरं तक उगु हे ताचा छेला देव मडुगु छे छेला बुला याना चुंगु ख छुदन य फुलांगु चिथु बहिया देव छे वो आग छे पिया नु दंगला देखल तर बहि अर्थात बिहारीय रूप बि मुफ्त बहिया ज दुज पिन्स चिथु बहिया भवन देव छे या पुरातात्विक रूपमा आकर्षक शैली केनी मुफ्त बहिया दुज पिन्स थथे बहिया भवन निर्माण जुसामा भवन दुने अर्थात देव छे दुने देव मधु थथे देव मधुगु चिथु बहि दुने यलया कौनी बहाले चोना दिम बाबु राजा महर्जन छुदन य छम बुद्धया मूर्ति पलिस्थ याना दिल आ उगु चिथु बहि दुने ओहे बुद्ध मूर्ति या त पूजना वया चोंगुदु थुगु चिथु बहि दुने दुहावने खतम जवे दनाचोम महांका अर्थात मांका देवया मूर्ति दु गुम दिया त किपुया सकल जनसमुदाय पिन्स जन्म दिया लस्ते देके वया महांका दिया त पूजा आज येगु याना वया चोंगुदु नापा थुब महांका दिया त लिपाता भुना त गु ख उगु लिपाता आ सिने थुंकुगुली लोया उगु महांका दिया मूर्ति पूजा आज याना वया चोंगुदु आ थुगु चिथु बहिया त फुलांगु आकर्षक शैली पुरातात्विक ल्याख महत्व जाइगु कथया भवन देव छे पुनर्निर्माण यागु निम्ति बहिया ज दुजपी सक्रे जुया चोंगुदु थुगु बहि पुनर्निर्माण निम्ति बागमती प्रदेशीय सांसद पुकार महर्जन नेचिला दिगु दुसा बहि लिक्क चोंगु किपु नगरपालिका 10 वडा ज्याकु थि वडा नायलिसे वडा दुज पिन्सन सक्रिय रूप ग्वाली याना चोंगुदु थुगु चिथु बहि अर्थात पद्मकीर्ति महाविहार कलात्मक रूप पुरातात्विक ल्याख आकर्षक जुइक पुनर्निर्माण जुलथासा किपुली दुहावैपे पर्यटक पिनिगु निम्ति न छगु पर्यटकीय थ्याय रूप विकास जुइसा किपुया छगु ऐतिहासिक धार्मिक स्थलीय रूप विकास जुइगुली निगु मत मरो थुगु बहि पुनर्निर्माण ज्या पलाछिना दिमा बागमती प्रदेश सांसद पुकार महर्जन हो बहि पुनर्निर्माण ज्या ग्वालिमी कथा पला न्याका चोंगु किपु नगरपालिका 10 वडा या जलिसे वडा अध्यक्ष नरेश महर्जनीय कुत या त न चोछ्या हेमा थुजोगु सम्पदा जागु पुलांगु जोमदुगु ऐतिहासिक धार्मिक स्थलीय पुनर्निर्माण याना वेक पिन्स लिपावैगु पिडिया निम्ति छगु सम्पदा या त लेंका तेगु ज्या याना चोना दिगुदो थोथैगु धार्मिक स्थल पुरातात्विक सम्पदा लेंका तेगु निम्ति छगु जोमदुगु सेल्लागु पलाख छिगु जिगु जिगु जी सक्कल नेवाय मंकास नेवा युट्युब